IBFT long live IBFT long live Modal yakar pengen usung lam soko Modal yakar pengen usung khabar kubai lam soko Modal yakar pengen usung khabar kubai lam soko IBFT mission titi pralen chlam nai IBFT mission titi pralen chlam nai IBFT sini para orang wasawan nangge. Sodok parti dari sini na terberlenta mengenai hadiah official sambil isukat nangge official sambil. Madam, ini botol ya kare busuk family te busuk putar nor ka IPF ini panarom. Ambai sini media takubno ini korbok division all total loi ini 27 jona tei 12 family bodol to kubun bodol kobangma political bodol ni ne phaige oro जों mention khaliya haifano tini जों IPF ti je buri bodol ni ngai tini korbok division ni one day seminar ro जों 27 jon makha 12 family hani bangai belai ke khaksang tei sini buri bodol no ngai tei bu buskango khakra ke जों Sini beri botol kerak lagi korbok division tei bu tornai tei bu phainai hainai जों khaksang kha kesaro IPF ti bodol norom nuksari tongmani tabo haino hai tei wesadal bidal thengkreng botol ya kare noroni banar rom japon abo tamni bagi tabu terus kasai to belai nu je sini media taku kaham kok singkha sengtini IPF ti ro যে জায়গাগো ত্রিপুরা হাসতে গো IPF টি 2009 ni simi जों আলাদা রাজ্য কোতাল রাজ্য তিনি টিটি এডিসিনো তৈ গই ত্রিপুরালেন जों দিমান খাইগৈ ফাইথানি গো তিনি সাক জরা সিনি IPF টি ত্রিপুরালেন নরৈ অন্য কোনো সামং খাইয়াখো जों জাতি দফানো ফিয়গানি বাঙ্গৈ সিনি जों ত্রিপুরালেন দিমান খাইগৈনো সিনি IPF টি তংখো অর জায়গাগো বিভিন্ন রাজনীতিক Femlok phai amjok phaigai tini dofaro baksa khabara mani bai gobangma leader rok dei tini dofani dofasong joto yakari thangmani bai जों durbol ungthangka ba jikonoi thangka haifano tini je khakra rok goboi ke jatini bangai samang tang tongnai rok tini जों IPF tigo asogoi buskang basagai tini asogoi tongyagai tabo busung Tripuraland ni demand te memorandum rogoi Delhi deputation जों bo sorbrang waisa thangai tongkho